Mota sobu comunidade nia uma basic walu nulu ia hera causa husi udam bot nebe acontece início tinanfon. Udam bot nebe acontece quase horas tolo e início tinanfon ne mais ou menos tukuhat causa mota bot hori sobu comunidade nia uma basic walu nulu e aldeia Halidolar suku hera posto administrativo Cristo Rei. O acontecimento ne comunidade sira ne sasan uma larang notos hetan estrago sotu ho animal balun mota lori honune habitante sira husuba governo atau taumatan basira no hari moro proteção ho di protege comunidade sira ia tempo udan mota ne ose tung mai inabat suli mai dan suli bam ho di tamamai amni sasang telah sai hot kers ne bika ne sana ne fos mus am lasai tomak ropa mus am tomak hanu amani bot halai sai ba islona dik den asai damas laya hau kastahan deh. Mos pelor mos hudi mos motor sob mos ame agora na minha hansel sana mos pe mot lor mos gutir lah ya mau se bela bansa ba leting kota ni amnya mos ker mo gutir lah ya amnya ni mos mati mau ame serius isteng mati sosial lima ada haki apa kiak mau tamai dua mau ame tahan sih tahu kita tahan sukati Horsik ame ne derpenti det ame lahaten maybe derpenti moto tomai ame hotu labibang atau salba amenya patruma ho ropa isilolon det no batira nebe ame bel foti mak dokumento ane det nebe bat hirak sirane ne ame laos ne maybe idane disaster idane hansa disaster ida mak maybe halu ita hansa ne nebe ami liliu husu ajuda mak governo sira na yulun sira bele ia tempo kat mai hareba ami la laos atu izis para halu hansa mai be mai idane mak sirne fobo idane mak sirna be nasaumbe istraga tiansa ne na hira bel tomai para hare matang depois tabanyo sasane horsek ihane haunia sasane istraga total horsek amna intul hamne firkua hau hasadit labar ne dokumento hone ida pasto waida horopa ida hatais ne ropa ida be oi makami halot yang ihanene haunia osan labarak mabe 3.400 horsek belakon laten buka ambil kasih dok etang. Dombot mota bot na estrago titia população sirnia sasa ya oche or kalang. Agora provisora recoila agora da gone hitinulu risingwalo. Estado ami poona informa ona se likely urtan bele proteção civil o se toda tomea to hare população sirnia desastre. Ia sorin seluk representante estudante sira nebe afetado mos ba inundação husuba governo liu Ministério Educação no universitário atau mata na basira. Ia inundação dane amine documentos amine laptop amine fara escola no sasan seluk tá bem mais precisam sair na escola sapato botou tudo estragos total também me ia aproveita a oportunidade dane atu hatu helaba media kata bele galai dua ame estudante saímos cidadão ba ia na sound dane ami bele exigência galai carga parte relevante do Ministério da Educação bela tomata netik ba estudante sira bem mas sai sofrimento ba ia educação inundação da galai também ita bot sira hanisana ami nia liman ain ami povo kvit laik ne on lebe maklaya força to tone ba be ami hato ba ita bot sira atu bele ba submete ba iha ministro relevante do parte educação nia habitante sira nebe nia uma hetan estrago total provisoriamente evacua ona ba madre dominicana ni fatin ia hera no Ministério Obras Público mos orienta ona companhia Sines Balun ia hera o di ajuda escavador o di suru raihenek halo moro proteção o di satan betama ba comunidade ni uma Simão Ximenes Dilman Suzeti Zemen